Unang yalam kaliang yate hapok ka KHDC ubalong ru usi embarim uba titus server kain laong ba kajing temu babu ya academy limitation committee da ka district council kalong namar ba kadan kajing kmi lenti ba kandon kajing temu ba pen kalat mai ka kernit ke bahan riu chong kariti sunshar sari India da ka yeng dor ba thau ain kari ne ka parliament ulaong ru bahadin balawan ra jing pen kalat mai ka kernit ke bahan riu kandon ru kajing temu ban thau shu ikasiat ki MDC baladale kumne kemot kedan kam ya academy limitation committee ke badai kata kajing mot ulaong balada kam don kata kajing pen kalat mai ne ka amendment ya ka 6 schedule na kaliang academy limitation committee kan le ya ka kam ban pen bet mai ki constituency ne ka jingdon kisnong ki bahap haki constituency MDC namar ba ki don ki constituency ki badan kinong thep vote kumbasan po hajar ngut don pat ki ba don arpo hajar ngut ka bamut kadai bandon kajing penbiang haka badyadai bat kajing don kinong the vote kaban yar kat lang ulaong bayakane academy limitation committee ka syamanta haka isi bahadu lano ka ipor ka committee ban pendep ya ka kam la ka baong baun satho ya kane syaka isi bat chairman ban bu ya ka por bat bala kumno kamde bandon kajing penjalan ya ka yeng namar tang ban penbet ya kisnong ki thau ban aila ni kito ki basakta bat pha jing tho syaka ke HDC bat kane ka kam kadai bandep hapo sibnai ne arbnai Kawai kalong ka anticipation ba kandon ka amendment yang 6 schedule. Namar dal ada dep ban amendment 6 schedule. Ka new amendment kadon hatu kaban increase CTC. Jika mut aban le kata kadon kam ka limitation committee. Kata ka digoi ki mut. Kabaar pat kalong ba lada amdan makna kata da amendment. Kemudian ke delimitation committee kande ya ketuka reorganize ya ki konstitusi namar baki dan ki konstitusi ki balik se ki badan ke voters ke pasal 2000 dan pada ki konstitusi ki badan tak 2000 kemudian kandan ke adjustment habalakum nu ki konstitusi ki de bani rangkat ada tinggal ki vote de ngilale jadi ke proses ada aja kat sauro cua ka arja kat sauro action kaba di penmi ya ke umsling konstitusi for ba i pendu yang ketika baik pro konstitusi. Jadi kan ini jadi ke proses apa long legally. Dia like nang ta ngam dan i berkomen ke syong pat hak isi lanu ke aipor jadi ke delimitation committee bahkan pendap. Jadi semua kok por pendap committee bahkan pendap sama isu bu kat nang keluar yang akan membiang. Nah kalian kejungi kung magmu nangilam ka kalian porsya dengan sa tho Indonesia keren ya kani apa polisi atau CM yang chairman ba lakum nu ka delimitation committee ka dibantan ni kita ini nang baki stakeholder lani kita ki beliau ki belum effective lani ki pat ba lani ki shnok kila ban submit ka representation kati apa po to untuk kan ini election mesti kalau bawan kam sedian masih ada sini haka jingso ka jongahi kam de ban kata namar ba tang ban reorganize konstitusi kamut ba hin panpor ne ban extend ne out dan re haka jingso ka jongahi ka sumba ka reorganize konstitusi ni ban dong po sibnaya para